Karibhoy Youth Federation Sengkemi, bat kum juru kanong po circle, da kajing bitar kala kerpat Shekisan ngut ki MLA Karibhoy, baki day ban kren bat shimkia, halor kajing nang hiar karukom ajing Shakri, jong kanong po civil hospital, hadin balami bon kijing ujor, na kajing tray tortilla kakam. Nakaliang Usamla Bawan Marwen, Sport Secretary ka RBYF Sengkemi, bat Usamla Alberto Nongsiet, President kanong po circle, kilaong hadin baka seng kalalek banyak kendu, ya ka Medical Superintendent, hakas nginingkong, hadin ka jing bamshim kia jongki nurse, bala penlong ya ka way ka samla batiapang, hakate ka hospital, ban place nam hajing tia, bat wat hamadan, bat nakaliang ka seng, kalalek ban mi biang, henen kasngi, namar ki jing ujor bala mi biang nakakong bindas im, bat kum juru ka way pat kalong kemi, kabala shi tomjur na kerdam kulai. Kaseng kalapharu da ka kerwo ka basyay, siya kinong tray kate ka jaka ajing sumar, bakim day ban lekay bat ka jing embryo, bat kum kini ki jing ja, kim day shu ban poy siya kishkor kaseng, bat kim kwa ban tingku ka ju shi ka ju, bat kerpat siya kinong tray, nadu ki doktor bat ki nurse, bakin ay ka jing Shakri ka bapaka, namar bon na kilong ying balit pa sumar, hakate ka hospital, kiday ki bawan na kalong ying baduk, barangli, bat lada kum kite ki jing ja kindang jabiang, nakaliang kaseng, kan sale sundon da kabating e. Three shift. At the most 6 hours. For one nurse. So bagi tulen nurse kelas 1 tu. Makanya kami kam pula itu. Ada. Yo lanjut tak perpulih, dah perlatri tak kami kam. Kalau kemangin hawan mana awareness lagi. Menbantai kita dukung juga menteri. Gitu tu. Kalau Tekat no kan kibadai hat. No ya ka kenta ka bakit 3 kidi ban sumpiya kan ko kan kenta ban lamar kim de batri ar telefon to 7 ilong kapor kala ban shit iki ban 3 saya bakin show kami hap Pembarok gilong ta don ika ane tay na ngim kedew pembarok kita tor gilong ta long don kita nuai support long ta ada don nang bahapan metin Kerana kakak mampu Australia kadang kakak mampu nyahap ya teli. Oh, kata ayo. Mampu mentah piwan mampu dari tay balik nuan. mandor kay Abor kasi mampu. No pinang peniteli ki batong ina trelang. Ay ni ra lang kanya kalama jong ne ber keras. Apakan yang kamde ban klem no. Longta. Mangi wan ni kapor nim isuan ngin susu metan kata ka yu. Andre pangin su ong ye pi da ba kumle kumtai pa kamba le no kumta ngin su. Ni ai so kata ke jimot tamangin hap ai ka kumle. Makanya ni ngin hap ai. EMS mo. Nabar na EMS ngalapan ka inquiry report, yung itang prepare ya kata. Oh, naman issue statement naki staff, naki hospital, kibeki staff, nursing staff, gitu badon on duty. Yung kang ladap ka inquiry la ay copy ke. Kalian tu ina on internet. Ano? Yes. EMS ile alis DC office. Di dokter belang. Oh. Naman bapit ya hospital di EMS. Ini pwede kidural institutions tambah current status jom ketua kes kalau kita ilale inquiry asli dan prepare yang terhadap ila aga report ke sheni dekat cabang ka ulai di baro angu ulai negala kalau ayah ni tak kasih man tendu yang saya sen menekren yang harga ju topik kayak kebangilan di kren harga negara sini kalau ada sini kong mende Akash Potrik Ujun Arjarab Saw. Lada beli mi siapa ka Sirul Hospital HBD begini ke isu. Tambah ngamtip kimla ban sim ne am yang ke isu nomor pa menta ka skiru ngilik mi yang sesa Sirul Hospital HBD begini ke isu. Banekran lang ba itu ki medical superintendent bade mempai di doktor bla nilai kren bagi HBD begini topik. But haka tu por li kendu i nglayo ban kendu lang ya kinong pej nok mi ya kasih kalau hospital nglayo kendu ya i DMHO ru habide bukane kaju ka isu banyak bahaya ka rai di sem layo kano ka
jingkren ka baik namar ba apa bagi kram bagi ki nurse in charge ru ni klem la yo kanol ka jingkren ka ba biang namtip na kanol ka daw ko por I sports secretary jongi ru iba bawan idaron talang ko por dai presiden na po ga undan circle yi don lang iba pondar sim ni don lang bat ki member jong kanong po circle banle ekran habai de ba issue Hilai ini hari ini ski belada ke isu ke bawan mi apa ke media bagi ngilapolai by day bejeng authority jom kini nurse nyem temno ya no henry kuat makan bahar ndai bagi wan ne ban pelai media ban yakran hakan ka isu nong ban kendo ino em kejeng temu ke jongi golong ban kumno ngilap pun ra ya kejeng bahar datang ini kinyak sini menen ngerang siu yo I ya gawe news baka jaga yang kaju kejeng jah ya tak ilmu kami. Jika jengkeli kabu ni ibu yaki gelomba, hatu election kia em habai de bukan isu. Namar kumangila atip baga jengkeli nas kam de kam basuk ma tambah kan kam go belum pongsan ha nabaro. Namar lada pitre ha lada pitre hok ki pendiam ya kan sim na. Hiwan ra ya kajing bhai in nongpam. Lada ki nurse ki long kisim kia ya kam ke jengki ngatrai ni nginom ko ya kanaka klimak ko mata te ban pensya ya pi gine baro nga request iba bawan iba sports secretary jongi na central body man ice content abiten habai de kanaka topik to kanaka meeting kanaka no price ni kabangila ya shom meeting ha ju ko na kalian di MS doktor pelak nambat ki doktor kami di hospital bat kunjuru dan armut ki bawan apa direktorat di doktor PN Khain bat iwe bawan lambat I tinggal sukumena punya don lambat ki ban persingau ke gajing duna kumbala ban rap dai presiden yang nomor sekali apa di kemuan ban kentok ya ke bundai ndrai niwan ban ya syai ya ke kam ba pimle kalung ba kata kapkom hadin bangilayo ya kajing tep bai kajing kili kejungi ba arku armut kidon ki doktor iban pej ban kimi barok hen kulum lang iban pej ban kimi ya kata hospital civil hospital nompo bat saupun reumut o saupun daimut ki staff nurse kunjur buat ki casual mah de kapaskul ngok pat kalom kumbala mi di social media kumbala om di presiden jong kanampo circle iong bahaka sinengkong nang suwan ban ya keren ban kentu ya ka ya ki dokter ki nurse ki doktor ki bapak kimi ya nampo hospital baki dia ban kit kiai kan kam kenang ba upat ba bawan ban sumah hantai unyo ya ka jingsuk ka mensim unyo ya jing tengan ka mensim lende unyo ya kano ka babha dan rai yu idang menin hapo social media ya kaju kajing keren ka ba ya kaju kajing syam jong ki nomwan ti apang dai pat menin ro ya kaju hi ka karkom lap sakiwe pat ki nom ti apang tengim man se ban mi yang mentakas ni tengi da kerpat dai ro ya ki nos ki doktor resim kia ya ka jong duti bat pendek ya ka jong duti kane kam dai ka kam ka ba kau ni kamdai ka kam kai kane kade ka kam ka ba pinsarai syakri namanta ubabun balang khamtam e kinong pang mustam mar bon cia kana hospital gede tanggi breu ki ba dunah ka jingyo jingkot mi skam bala dalong kuni kiwe kimdan por ban ya keren kimdan por ban ya khana ya kata ka jing dunah ndek lale no sing hospital ndek ki beduk bijenjar ki bamyo ki bangkot ki penan kam ka hospital namar ka sarkar kalabo namta pajba umta ngiro ngiron kam ban kentu ikinom teh to tre kam onde kam yeng di kam pajba namta ka imlang salam namta ka baha kamya ndrei ka jinglap ka jingsyam ka jongi kadang mi isi kadang long kalong lo tik kumba itre ka kam yeng nga kerpat nga kenturu ya ki nurse ki doktor apa kidan keduti kide ban kit kli sim kia ka namar ba nyinom kwa panjat ku su kaju
Bat nang ne sakaman ina yo biang komplain bat nyimban se banle daga patinge. Nga ai biang ni kerbo ka basai chapi hinumpet nang kami ka tega civil hospital. Simkhya ya kakam bat tutip baka jimut jong usumbol Red Cross. Namar balada pintip ya jimut jong usumbol Red Cross kegamut ba. Kata ka jimut tre ka jong piyang te kalung ba subam ka tulop ko sarkar kala ai me film sakri yo ba. Tu sakri yang iudu kusuk daga ba pidon rengkat-rengkat pat kinumpang mun sitom. Ba pidon rengkat-rengkat hajan senda ya ka baki pidon kam ya ka ka ba maki ki don kam ke jingiran napi pide bonan hajan senda. Ban iktin ki papikren ki nongpang ki nong sitom kamde banong khor kade banong jai kata kade ka benda ka bangi kwa ban ajingmut sapi kum di nong trei hakate civil hospital de ni asem ni lalap hi ba in pedro ya ka ga report ka bana kalian jong EMS bat komiti ke jong ki ile bat ida dawaro KMS pada komiti ke jongki bat kidai ban pensitam bat kidai ban lek dapat tenge ya gitu di nos bat ki doktor ibom kit kya ya kakam lada don keno kajing lada yo lese kadon ki doktor lan ki nos bona ke political background ida kerja hamne ba kakam sakri pa ba kakam smart pa kam dai ban longunda bat pentip sui kar BF yin lek da bat tenge kane kadai ka kurwo ba wan naga RBWF. Juru ane kapor ni kerpat ya baro sangut ki MLA di bah hapo Jonggeri distrik ke jungi di bawah mi kemat di Santli konsumsi. Ba baro ki pajba nak dong ka than ngadu. Baro Santli konsumsi mil lak ni siam babon ki bapang ki basutom ki wan bansim banan sumar ne po ka civil hospital. De pilih ka jing ya kajing telot terkom terekam pat kajing bom simkhya di nurse ki doktor i kerpat di barok samut ke mele to simkhya pat tolek dak pat nge bat to penwandur ke ka hospital ka ba kanong ka hospital pun sakri bahayo pat ba lang ba kan ka kupor i kerpat dak sa sisen ya pi barok samut ke mele to simkhya ke dan mat kilami kemat nam ta jongi pat ba tolek ka padam kam pat ka babahana babatan